Klaim ke jingdon lang jong urnado hadu laisin job linter ke Al Nassr. Kata asin ke jilikai hak Saudi Pro League Persia ke Al Riyadh bat Persia ke Al Ittihad. Bat ne kamit sisin hak jilikai ke Asian Champion League 2 Persia ke Arkadak FK. Hak bak Al Nassr ne kamit ke job ke Arkadak FK da Shikol. Ya ke balayo bantep dau Al Hamdan hak menit ke bakat kendai. Henry hadu bakut ke jilikai ke Arkadak kamlasyu ban penyekaj ya ke Shikol jong Al Nassr. Kapadairu ke jilikai syabar nalaying jong klub Al Nassr kadba ke jilikai halaying kan sadai ke kat praterik metaub na Februari kata ke second leg. Bar lada ke Al Nassr kan job ke Arkadak kumta kemut kelarung ke quarter final ha ke jilikai ke Asian Champion League 2. Kadba ke jilikai ke Saudi Pro League kan sadai hakan ke mitsin sajanya Persia ke Al Fateh hak por katwe dim minmit hak ban nakaling jong urnadoru un sapteng biang bane mi madano nakamta ke Al Nassr. Nang ta haba paipat shek jilikai hak Premier League ke Aston Villa ke penlimno ke Brighton da Shikol. Kadba ke Manchester City ke penlimno ke Fulham da Leyland not goal. Hakau Erling Haaland ru lo peteng matep gol na ke Manchester City. Hakaba menta haka Premier League ke Manchester City ru kala done ke jingkermen banyak keni ya ke champion ya ke ladu haka ni kali. Nama ke Arsenal nagi Arab san sin nilai san pun rupoin kadba ke Manchester City nagi Arab pun rusin nilai san pelai poin. Kumta ke jingya keni ya ke 6 ladu haka Premier League menta ke yom ke deiru hapdeng ke Arsenal, Manchester City, Aston Villa hak pakai jingedon jiki pun kaya janpa. Kum taruh ke Manchester City kelak kenyot teng ban be ya ke pun ke Arsenal bat ngin sepej mentah kemit lah to ke Arsenal kan peteng ni ame ke jing job lane kan mat no ke jing syarem. Hak bak Arsenal mentah kemit kan sekun Persia ya ke Brentford. Kadba ke Liverpool kalapan limno ne kemit ke Sunderland da Shikol ya kepala Yoban Tep da Van Dijk haka menit ke bah neru pawai. Kublai sibut.